shida kali. Waweza kuvumilia, wanichukua na masumbuko yangu, wanichukua na masumbuko yangu, wanichukua aho warugiye guhekereza sukuramye no guhimbaza se
Eric senga. Mana mu izina rya Yesu. Ngo gushima ni umurimo w'abanyembaraga. Gushima ni umurimo w'abanyembaraga. Hanyuma ndaza kubabwira abanyembaraga n'ibyo bagomba gukora. Amen. Isi turimo hariho competition y'abanyembaraga, kandi abanyembaraga isi barakora abanyembaraga ni abantu bafite amafaranga, money. Kandi abo ushize nari mfite amasengesho na semina n'urubyiruko ndetse n'ama department zose, nabigishaga hejuru ya system isi hayigenderaho. Ndababwira ngo system nta kindi kiza kibasha kuyisenya unless in the system. Hello? Ko murumva neza? Nubwo ko system y'isi ntabwo tugomba kwitsinda no kwinesha kubera kuvuga ku ndimi. No. Abantu bashinzwe akanama k'isi gafata ibyemezo ku isi ntawe ukijije urimo. Agafata ibyemezo ku isi nta muntu ukijije urimo. Hari abo bita abanyembaraga bafata ibyemezo isi igenderaho. Wabyemera utabyemera urabigenderaho kubera ko bafite ifaranga. Yo mpamvu jewe uze kubwira abantu anyway gusenga ni byiza ndabikunda, nubwo ndi umunyantege ariko ndabikunda. Ariko hariho tugomba guhindura, sometimes tugomba guhindura. Twigishijwe n'abamisiyoneri batwigisha ko kumenya Imana atari ukwivanga n'ibyisi. Ibyisi batubwira ko ari ugukunda amafaranga, ko ari ugukora akazi, ko ari ugukora n'ibintu byose bishaka kuduteza imbere. Batujana mu bipande byo kudufinyiriya ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ibo kubera ko bigishaga n'abantu batize, batubwiraga n'ubu kano imagine iwacu batubwiraga ko no gucuruza inora ari icyaha. Siko babivugaga ko kuvuga ngo umushumba yacuruza inora ko ni icyaha, ngo koma shitani. Ntimuze abantu iwacu batwise ama diplome. Ariko Imana yo mu ijuru isengesho mfite nukugira ngo bene wacu bahumuke mu mutwe mbere yuko bahumuka mu mwuka. Twebwe sinzi icyo nshobora kubabwira, nuko twafashe ibintu byose tubishira mu mwuka, kandi n'uwo mwuka tutanawufite. System y'isi icyo nashatse kuvuga ni iki: isenywa n'indi system. Umaranumva? Ntabwo abanyabwenge bazakora ikibomba ngo bakore drone numara uje mu butayu ngo ugiye gusengera drone. Anyway, twosenga, ariko bamwe ni basenge, abandi bahe bashaka anti drone, igisasu kizarasa drone. Kandi ibyo bizakora abandi ni twebwe abasenga. Muzi impamvu isi dutwara uko ishaka? Narebabwiye nimba rejo mundi za ndirimbo twagendaga duhimba tuvuga ngo mureke isi ngo idutwara uko ishaka. Yewe sinoruha nemerera pipi isi ndwara uko ishaka gute? Abasenga kera natangiye kubwiriza suko
abazi igikorwa cyo gushima no guhimbaza Imana ni abantu baja mu mirimo yose unless icyaha. Nimba mutegereje ko isi izahinduka, izahindurwa n'abandi. Mu gihe abasenga twaheze mu bitaramo tudakora, ni nabyo ngiye kubabwira hano. Twebwe twagiye gusa muri angri imwe, twumva yuko gushika ku masezerano ari ukuza dukora ibiterane bya buri munsi every day. Hano hari igiterane, hari igiterane, twamara ngo Imana izaduha igihugu gitegekwa n'abandi mutarize. Mu gihe tutaragira abantu basenga ngo binjire muri za leta z'ibihugu dutuyemo, baje muri parlement, babe basenateri, abandi tuba twitoza kuba ba perezida. Jewe Imana izamfashe ngira umugambi Kongo, hari ibyo gukora muri Kongo kandi mu butegetsi hejuru iri apana hasi hano. Nimba mukeneye ko system izahinduka, nuko twinjira muri system, twebwe tugenda tubacengeza mu system y'ivy'Imana, tugenda duhindura iriya myanzu rimwe n'imwe iva ku bantu batizera. Twizere tuje mu mategeko, abandi bige ubwubatsi, abandi bige gukora imodoka. Twebwe ibintu byose twese ngahe umuntu wateje imbere ngo afunguye ikanisa ngo aciyemwe iri hari agiye gufungura irindi. Abatesalonike ba mbere nende dusomera ibice 5 n'umurongo wa 18. Ibice 5 n'umurongo wa 18. Amen. Uburyo Pawulo yagiriye inama abatesalonike b'abanyantege nke, ariko Pawulo ni mwiza. Ngo ntiyigeze yita ku ntege nke z'abatesalonike, ariko ngo agira urukundo rwinshi cyane, ngo akenera kubakiza mu ntege muri confusion bari bafite. Bice 5 n'umurongo wa 18. Hanyuma undaguma turebere Abaroma, nana hasomye ni wacu mu gitondo. Abaroma ibice 15 n'umurongo wa mbere, murongo wa mbere gusa. Ndareba abatesalonike nako abagalatiya, murongo wa 6, igice cya 6 n'umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Subiremo abatesalonike ba mbere ibice 5 n'umurongo wa 18. Abaroma ibice 15 n'umurongo wa mbere. Abagalatiya ibice 6 n'umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Na soma mugire vubaga ku 18. Mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Kubera ko iryo jambo ryaje ngo muri Kristo Yesu, ni ukugira ngo amashimwe yose dukora, ibiterane byose dukora byo kuramya Imana no kuyihimbaza bibe biri muri Kristo Yesu. Bana kubesha ngo mwateguye igiterane ngo cyo kuramya no guhimbaza, twagera hano tugasanga ari izindi sarakasi ziranga. Abantu bari gukora afishe ukagira ngo ni ba perezida ba Afrika, bamwe basigaye baburaho bapfunda, bamwe bakaza baje munsi y'abandi, ukazubona gusa kaboko guri, abandi mitwe ntigaragara, wareba isura y'umuntu ukayibura, uyu ninde? Ukazubona amatwi, bamwe baduciye amatwi, abantu bari kuje kuga karatasi kangana nakangaka ngo karaja abantu 30. Ndimugire gabone ikindi ni competition, nataja kuri kaka afishe kuza mu giterane n'intambara. Muzi impamvu dukora afishe tugatanga n'amatangazo ni intege nke. Mwari mubizi impamvu afishe baho niyo guhamagara abantu bababwira ngo hari umwe nabwiye ndavuga ati kubera iki yaza asaba afishe, ese mwaretse afishe kubera iki? Kubera ko natwe tuyitangiye vuba, kubana n'abandi nyine no kwitonda, kubera ko sinashigikiraga afishe, ariko nyine barangaje ndo ndavuga ati no ngaho ni muyikora. Ariko imyaka yose nta afishe twakoraga, nkeretse nyine cya giterane cya kindi namwe muzamukora, ariko akane afishe zitangiye vuba cyane. Ndavuga ati se kubera iki ukora afishe? Arambwira ati reka afishe hari udafanuye ariko agafanwa n'uyu, hari udashobora kuzanwa na runaka akazanwa na runaka, kandi uyu nazana barabwira inshuti ziwe, aho ni umubare w'abantu ngo baba bashaka ngo bazi. Ni intege nke, kubera ikiri mu muntu
nicyo kimutuma gukora ibijanye n'iryo jambo. Iyo umuntu abwirizwa gukora icyo yakagombye gukora, habe n'igihe ugikoze nta gihembo kirimo. Kubera iki? Ntabwo wagikoze kivuye ku mutima, wagikoze kubera itegeko. Kandi itegeko ni itegeko nyine. Ngaho komeza. Yego, uwo murongo gusa wonyine. Twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira integeke z'abakomeye. Babandi bazi kuramya Imana no kwihimbaza, tugomba kwihanganira abanyantege nkeya. Integeke z'abadakomeye dukwiriye kwihanganira integeke z'abadakomeye. Intege nke z'abadakomeye kitwinezeze twebwe ubwacu. Amen. Yo narivuze. Nimba hari ikintu kikunezeza kubera ko uri umunyembaraga, tukacihererana. Abanyembaraga bagomba kugaragaza imbaraga zabo aho abanyantege nke bari. Waneza sifiyo? Amen. Ndi mu gukenera ko abantu tubigisha cyane. Rwose mwumve cyane. Yo jambo nanarivuze hiwacu. Ngize n'iminsi ndivuga. Abanyembaraga nibo bafite umukoro, nibo bafite mission yo kwihanganira abanyantege nke kugira ngo ntibinezeze ibu bwabo hanyuma banezeze n'abandi. Yesu yatubwiye ntabwo ubutumwa bwiwe yasize bufungiranye, ahubwo yabusize buri open. Yaravuze ngo nimugende n'isi hose mubwira abantu ubutumwa bwiza. Umuntu wasobanukiwe agaciro ko kuramya Imana no kuyihimbaza ni umunyembaraga, kandi izo mbaraga zatumye abasha guhishurirwa ibyo ngibyo agomba kubishurira n'abandi. Niyo mpamvu icyiza kigomba kwandukira n'abandi bakagikora. Komeza. Abagalatiya 6 gutangiriraho. Yego. Bene data, umuntu niyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka umuntu nagira gute? Niyadukwaho n'icyaha. Mwebwe ab'umwuka, mwebwe abanyamwuka, mumugaruze uwo muntu umwuka. Mugaruze uwo muntu umwuka, apana kumutenga no Munumve muntegere hano. Harabigeze bambwira narabivuze hari iwacu. Ariko ngo siko tutagitenga abantu. Abatse kubera ngo iwabo bageze nguriya ruguru. Uza abantu bazamashima amakanisa yacu mukubera ko batengaga abantu. Bakabatenga kuri Pasaka, bakabatengurura kuri Noheli. Bibiliya ivuga gute? Twebwe abanyamwuka, bene data, umuntu niyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka. Ni mubagaruze, ntabwo gutenga ariko gukemura ikibazo. Bibiliya ivuga ngo umuntu nakora icyaha mu mugendere inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu muhamagarira abandi, nashindikana ku inshuro ya gatatu mu mutenge. Erega gutenga sigi uzi ko abantu bamwe bageze batenga abandi bagahagurutsa umuntu usenga ngo mushikirize shitani. Mwumva ayo madini kweli? Mwumva ibintu twagiyemo? Ngo nihagurutse ngo pasiteri ngo ukuri section runaka ngo asenge ngo amushikirize shitani. Ibyo byarakozwe nta bantu bakuru bari hano. Basengera umuntu watenzwe. Ubutenge ntibuhagije. Noneho baswe basenge bamushitse neza iriya kwa Rusofero iriya. Ariko twapirasa amakanisa ye. Ariko Yesu nagaruka azasanga kwizera kukiri mu bantu kweli. Komeza. Mugaruze umuntu umwuka mubugwaneza. Yego mubugwaneza. Ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Amen. Nawe adashukwa. Wewe munyembaraga wirinde kugira ngo nawe udashukwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Gushima Imana ni igikorwa cy'abanyembaraga. Nta munyantege nke ushobora kumenya agaciro ko gushima Imana. Gushima Imana ni ikirero. Bivuga nihuta. Paulo yakeneraga kuburira ab'Itesalonike. Tesalonike bari abantu bafite confusion, donc gucanganyikirwa cyane. Paulo abagira inama mu bintu byinshi ariko ndavuga bikeya cyane. Hanyuma aze kubabwira mwebwe abanyembaraga icyo tugomba gukora imbere y'abanyantege nke. Bwana sifiwe sana. Icambere ngo bari bafite ab'Itesalonike, Paulo yabagira inama arababwira ngo mugomba kwiga neza ijambo ry'Imana. Kubera iki? Kubera ko ngo bari bafite ubuyobo bw'inyigisho z'ibinyoma. Kandi izo nyigisho z'ibinyoma zari zishingiye kuki? Ngo hari habazaga bakababwira ngo Yesu aragarutse, ngo ejo azaba yaje,
ejo bundi azaba yaje. Noneho ngo abatesalonike bagira icyo bita confusion zo kudakora. Nimba hari abantu babanebwe babaho, abatesalonike n'abambere. Noneho bituma abantu bose bikusanyira mu makanisa, abandi ngo bategereje Yesu. Ejo ukwezi kugashira, umwaka ugashira, Yesu pi. Paulo arabareba baravuga ati abantu baracyanganyikiwe. Bwana sifiwe sana. Arababwira ngo ikintu gishobora kubafasha ngo mugomba kwiga neza ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero ubunyina abantu bacyanganyikiwe. Numvishe umuntu avuga ngo ari mu kwicuza n'iminsi yagize ngo asenga ngo mu butayu no mu zumba by'amahombi ngo karicuza ukuntu miwe yageze muri ngo karasenga ngo umuntu yorora mu mafungo hasenga ngo akiriza ngo ibiryo bihari kandi umushumba ngo ari mu kwicuza iyo minsi yose. Undi aravuga ngo aho kugira ngo Imana izamubaze ukuntu uyu mubiri w'Imana yari yaramuhaye ngo wa fresh ngo ari ukuntu yawicishije inzara ngo kugira ngo Imana izayimubaze ngo agomba kurya kubera ko ari isezerano. Abantu bari mu kuvuga ngo twitwosenga ngo hagira icyo Imana ikora ngo itakoze ngo iby'Imana yakoze byose yabirangirije he ngo kumusaraba. Donc twebwe ngo turi free kuba twakora icyo dushaka, kuba twaje aho dushaka. Ninde bababwiye? Paulo aravuga ngo aba bantu musabwe kwiga neza mugatangirira hasi muri Sunday school. Icya kabiri, Bwana sifiwe sana. Turi kumwe? Usomye mu Tesalonike ba mbere ibice 5:21. Icya kabiri ngo nugukora umurimo w'amaboko ni ngombwa. Niho yavuze ngo udakora ntakarye. Nta bantu mu bandi wanyu bataza bakora. Baheze mu bitaramo. Bari mu kurya usama turo y'abandi. Ndimo kumva hano ngo bandi basigaye babukinga amajeto yo kuja mu mahombi. Bakama barana ngo ijeto ya 15 na 20 na kangahe. Bakayirarana ngo babyuke baje mu cyumba cy'amasengesho baje gutonda umurongo kugira ngo bagerweho. Haba muza mwumvi no muri Afrika. Benabo Paulo aravuga ngo abo batesalonike bameze gutyo ngo mugomba gukora kubera ko ngo biri iravuga ngo gutanga kugira umugisha kuruta guhabwa. Twebwe twahinduye umugisha ko ruguhabwa. Ngo jewe ngo ngira abasponsa benshi, ngo ngira n'inshuti ngo zazimba amafa. Ntabwo ari umugisha. Umugisha n'uguhereza ifaranga. Ariko wewe wakira ifaranga nta mugisha urimo. Pi. Ariko ni gute umuntu azarya ukwezi ucyumweru kigashira, ukwezi kugashira atarafata ni shilingi byibuze 20 bob. Mbaho. Ngo bagura n'undi muntu credit. Ku mafaranga yawe. Kugira ngo Imana ikingura imigisha yinjiri wawe. Tibakoraga. Bahoraga mu bitaramo no kugato. Abatesalonike ngo bakundaga gatorero kuruta abantu bose. Bishoboke ko ariho za BR zatangiriye n'igisoro n'ahandi. Kubera ko nta kandi kazi bagiraga. Baba mu rugambo, Paulo aravuga ngo mugomba gukora. Kandi ngo udakora takagira gute? Takarye. Paulo yarabivuze. Yaravuze ngo naje ubwanje. Ngo ntabwo nigeze mbabera iki umutwaro. Navugaga ubutumwa bwiza ariko ndimo ndoda niki n'amahema ngayagurisha kugira ngo bifashe mwivuga butumwa. Uricaye gusa ngo baze bakugaburira. Abandi ngo babereho gusa ngo kuza bahanurira abandi none. Mureke babwire kino kintu. Kuze kwivuga n'ahandi. Imano ufite Imana yaguhaye. Ntabwo ari wowe uzayicira inzira kugira ngo izakubesheho. Wewe kora neza uko Imana ishaka nibiba ngombwa Imana izayigutungishamo. Ariko nuwikora nabi nta kintu na kimwe uzabona. Umuntu yigeze amubwira ngo dusengere umwana we ngo yarwaye. Araza arambwira ati none nyabona ndazana ibiro 2 mu cyumba ngo mwishiramo mugire nk'iminsi 4 ngo afite amapepo menshi. Ese muze none mbaye nk'ufactiraho ibiro 2 mu cyumba cy'amahombi twikingirana iminsi 4 no si ibiro 2 byo kurabona ari cyo byokora. Ariko sinamubwiye gusa ariko nagize mumubwira nkabijya bya Petero yavuze nazantuma avuga ati giye dusubira nayo ibiro byawe by'iswari turasenga iki Imana ikora igikori. Bwana sifiwe sana. Ntabwo uyu munsi iminsi yose Imana igukoresha ibitangaza. Yewe ushobora no gusenga. Je bari abantu bazabaza ngo mbasengere kababwira ngo uyu munsi nta mudu mfite gusenga subirayo. Kubera ko ndi umuntu mfite intege nke. Kubera iki mwumva ko umuntu wese gusa kubera ko yasenga ngo aze gusa kurambika ikiganza ntuzi ni yavuye nawe kubera ko bakwizeye
ngahe ngo paragaje paragaje. Niyo mpamvu bamwe mu kubesha ngo Imana yavuze kandi itavuze. Ese ntiwobwira umuntu ko udafite utari muri mudu yo gusenga? Ntabwo ari icyaha, biremewe. Yesu yageraga mu mudugudu ntiyakiza abarwayi bose, yakizaga umwe akigendera. Kubera iki? Na Yesu bwiwe wa mugore wari urwaye ngo amaraso imyaka 12 ngo yamukoze kuyihuzuye. Yesu aravuga ngo hari umuntu nkozeho. Abigishwa barimo ati se wabaye gute muze? Abantu bahamugenda mugongana. Yesu aravuga ati no, hari imbaraga zimvuyemo. None wewe urinde uri furu wabaye nka kujya kwa Karuki. Wewe ndiwosha mu ndege nge. Yesu yirirwaga mu baturage aho yabwiriza ko ibitangaza mu ijoro akazamuka umusozi akaja gushaka imbaraga. Halo? Ko murumva neza? Mureke dusenge ariko dukore. Dusenge twige. Tureke gusaba gufasha abantu mu masengesho. Nimba keneye n'amafaranga muheza amafaranga reka kumusengera. Hari umuntu ushobora kuza mu musengere naho afite ikibazo cy'ijana cyangwa igihumbi. Muhereze igihumbi ntakeneye amasengesho, akeneye amafaranga. Bana sifiwa sana. Abanyambaraga nibafashe abanyantege nkeye. Hari abantu dufite benshi babanyantege nkeye. Abanyembaraga ni bande? Abanyembaraga ni bande? Nabivuze mu gitondo aho twasengeye, niki kizagaragaza kuri umunyembaraga? Niki kizatwereka kuri umunyembaraga mu gihe imbaraga zikurimo zitagaragara, zitimanifesting? Ubundi imbaraga zikurimo mu gihe zitari manifesta ngo zigaragarire ku bandi, izo si imbaraga, ni fake power. Halo? Bwana sifiwe sana. Kubera inshingano zacu nuko tugomba kwihanganira Abatesalonike baturimo abanyantege nke, tukababwiriza ijambo ry'Imana harimo kwihangana kugira ngo bazagere ku cy'Imana ishaka. Bwana sifiwe sana. Kubera umurimo wo kuramya Imana ni umurimo w'abanyembaraga. Bwana sifiwe sana. Nihuta ni bandi banyembaraga. Icyambere inshingano z'abanyembaraga. Mwumve abanyembaraga muri hano. Abandi mugenda mutubwira ngo mwebwe mubamucometse gusa. Ngo runaka ngo iyo ntaza senga ngo azakoraho. Uzukoraho utahasengaho? Uzukoraho. Inshingano z'abakomeye z'abanyembaraga ni izihe? Ibindi ndabiretse kubera umwanya. Ikigaragaza umunyembaraga icyambere ngo nukwihangana. Kwihanganira abanyantege nke. Aho rero niho dufite ikibazo. Aho niho dufite ikibazo. Naho nimba hari ibintu bigoye abanyembaraga, abibesha ko ari abanyembaraga, no kwihanganira abanyantege nke kugira ngo babane nabo. Bwana sifiwe sana. Tugomba rero kwihanganira abanyantege nkeya, kubera ko kwihanganira abanyantege nke ubu mukopesheje, kubera ko nawe uri umunyantege nke, ejo muzohora ari mu mbaraga nawe uri mu ntege nkeya. Niyo mpamvu kugira neza umuntu ntabwo bihekera hahandi, ineza uzayisanga imbere. Icyakabiri ngo no gufasha abatentebukiwe mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Uru rugendo bavandimwe nushaka witonde, nta muntu uragera iyaja, umuntu wese akeneye mugenzi wiwe. Igikorwa Imana yishimira cyo kuramya Imana no kuyihimbaza ni igikorwa cyo kwihanganira abandi mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Kuramya no guhimbaza, kuririmba nicyo gikorwa cyonyine tuzasigarana mu ijuru. Niyo mpamvu abaririmbyi n'abaramyi nibo banyembaraga mu ijuru, nta kindi tuzasigarana, no kuramya no guhimbaza. Bwana sifiwe sana. Tugomba gufasha abandi tukabihanganira. Wewe ukomeye niki kizagaragaza kukomeye? No kuzihanganira abanyantege nke. Ariko umuntu yo kwikubita ku mutima ngo arakomeye kweli, utarabwiriza n'umuntu numwe ngo umuzane kwa Yesu, ahubwo uri mu kugenda uhangura abandi, ujariba n'abandi, warangiza ngo uri umunyembaraga. Imana tubabarire cyane. Icya gatatu, amen, nukubakira, nukubemera uko bari. Icyo Imana yishimira muri kino gihe, ugomba kwemera mugenzi wawe uko ameze kose muri karakita ze zose. Nimba ari umubeshi mwihanganire, nimba ari n'umusambanyi mwihanganire, nimba ari umurozi mwihanganire,
nimba ari umubeshi mwihanganire. We never know. Ntawuzi kigera arimo, ntawuzi igihe asigaranye kugira ngo azakizwe. Wewe kwihanganira uyu muntu ni ukugira ngo uzamurubukane mu ijuru. At least mu ijuru uzashikana umuntu umwe wihanganiye wari mu ndege nkeza kugeza kijuru. Mane tubabarire cyane. Naho twebwe tugenda duciraho abandi iteka. Yemwe biteye agahinda cyane. Aho abantu bagenda bacuruza intege nke z'abandi. Very dangerous. Bibiri zivuga ngo ibyo wifuza ko bakugirira ari byo ugirira n'abandi. Ibyo wifuza ko bakugirira ari byo ugirira n'abandi. Aho kugira ngo usenye wa munyantege nke, mwihanganire umenye uko ari ko ateye. Hanyuma n'umusenya ahubwo umwubaka umubwira ngo ihangane muvandimwe. Imbere yawe ni heza. Hello? Icyakane ni ukubashigikira. Ugomba kumushigikira. Muzamubona umwana iyo ahayiga kugenda azahaguruka ukiyagwa hasi ukamubwira ngo kwa mukubitira amashingo yagize neza ngo nasohaguruke ngo ukagenda wigirayo. Uko niko tugomba kwihangana abanyantege nke. Nimba yaje gusenga umunsi umwe wabigizemo uruhare, uwo munsi ugomba guta at least ugashaka akantu umugurira kimpano ko bati felicitation, nabonye waje gusenga, uri umuntu mwiza wowe. Sibuze ukanamuvugisha ukamuhamagara. Jewe akenshi abanyantege nke nibo nibanda nabo cyane. Ni naryo vuga butumwa nkunze gukora cyane ryo mihanda no muri prison. Buri wakane tuba tuje mu mihanda. Aba bacokora aka karere kiyahigi wacu turaziranye nabo. Habe mu muhanda bazamagenda bampagarika. Pastor, lele. Buri wakane nzaja muri bacokora muri za takataka, kaja muri prison, kitwaza amajerekani y'icyayi n'amandazi twatekesheje. Ibyo mbabwira ibyo nza mbikora buri wakane. Tuja kubwiriza abantu bari muri prison, nahawe access muri polisi no kwa bachifu. Aha hose nta hantu ndoje. Ubutumwa bwiza tureke kubugundira, tubushane mu nyamahanga. Hari abantu bakeneye Yesu hano hanze. Twirirwa twikingiranya ngo turabyina igisirimba hano hanze uko aha dusohotse hari abasinzi barahangaha. Kandi hari umuntu utashobora kumva ijambo ry'Imana utaramugurira unless muguriye agakombe k'icyayi cyangwa umuguriye soda. No mara umubwira ngo Yesu anakupenda. Gusa umurekera aho ngaho. Birahagije, si ngombwa ngo uzujane abavuga butumwa banyabyo babyigiye, tuzujana Bibiliya. Yo uvuga butumwa wabyigiye icyo bita mission. Ujana utuntu tudutrete dutoya tw'udupapuro tujya twanditseho gusa ngo kuko Yesu yakunze abari mu isi cyane zatumye atanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo agira gute, ahabwa ubugingo buhoraho. Nako wagahisha ugafite hano ariko ukabanza amatendo kuvuga ati nimwicyane anza wumve umugati warangiza ukamubwira ngo Yesu agira neza. Ibi byose ni Yesu wabikoze. Ibyo birahagije, ngo ni ubutumwa buhagije. Aho kwirirwa dukora ibiterane ngo ni igiterane ngo cya Nairobi yose, igiterane cya Nairobi yose isinyifiki. Twagiye mu mihanda tugakora ubutumwa bwiza. Nta bene wacu bapfuye ahangaha ni Buraya niyo bari mu kuja no muri Amerika. Hari abantu bamaze gushirwa muri system ya computer atazakora akazi kugeza ubuzima bwe bwose. Amen. Ndangiza ngo no kubabera urugero rwiza. Abanyembaraga bari hano bavandimwe, abantu bamenye agaciro ko kuramya Imana no kwihimbaza. Mureke twegera abanyantege, tubagarure kwa Yesu, tubihanganire, tubakunde. Icyo bita ubutumwa bwiza niki? Ni urukundo n'imbabazi ugirira mugenzi wawe uri mu kaga, ukarizwa n'umubabaro w'abandi bantu. Niyo mpamvu Paulo yabwiye Abaroma aravuga ngo mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Tugaseke mu gihe mugenzi wawe yagize ikibazo. Hano ni mwisi, uyu munsi kuraseke ejo nawe uzarira. Igihe cyose nimba hari abantu ugomba kwitaho. Niyo mpamvu umwanditsi yanditse aravuga ngo aho kuja mu materaniro y'abantu bahaye bakora igiterane cyo gushima, ngo wogira gute? Uje mu kiriyo ugafatikanya na mugenzi wawe. Imana ibaho umugisha cyane, Imana ibagire neza. Icyo nangirizaho niki? Hano mwisi tukifate ngo wanesheje kubera ko safari bado
ibyo ureba kuri mugenzi wawe tangira wisuzume, ejo nawe bishobora kukubaho. Imana ibaho umugisha, murakoze. Amen.